Igooti-ini ria Naivasha ni kuo Murutwo uyu wa cukuru wa sekondari wa Koelel mari hamwe na mundu murume ungi marugamirio bao-ini ni undu wa mahitia ma kuiya kigerio gia KCSE. Thitango-ini ya Mbere iria imangetheire mari eeri maratuika kuri tariki 14 na 13 mweri-ini uyu ni marire njama ya kuiya kigerio. Thitango-ini ya keri Mung'are uria warikirie kigerio giake mwaka muthiru akerikana ati kuri tariki icio cieri ni ahithuririe kiria kiari maratathi-ini ma kigerio gia chemistry, githweri na githungu kuri Murutwo uyu. Thitango-ini ya gatatu Murutwo uyu arerikana ati ari na mahitia ma kunyitikana na maratathi ma igerio mugaru na watho. Ekwirwo aya eeri ni mareganire na thitango icio guku wakiri wao akioya igooti rimarekie na bodi. Mwena wa thitango ni ureganire na ihoya riri ona gutuika mucirithania ni aiguire ikaya riao na amarekie na bodi ya ciringi 500,000 na murugamiriri wa muigana ota uyu. Oho mucirithania uyu ni athanite ati Murutwo uyu ahingirwo ceceni-ini ya girigiri agieterera kuriha bodi. Cira uyu riu ugathikiririo ringi tariki 27 mweri-ini wa gatatu mwaka turorete. Kugena kuo urugamiriri wa cukuru wa airitu wa st.Theresa uria uri mwena wa girigiri na uria agiritanio na mahitia ma kuiya kigerio ni uritie ministry ya githomo gwika uthuthuria wa kinyi mbere ya ikinyanirie mukana wa gutunya cukuru uyu marua. I only hope that the ministry will not be able to penalize or NEC will not be able to penalize these girls before further investigations or thorough investigations are conducted. Murugamiriri wa cukuru uyu augite we amukirie ripoti ino kuma kuri nyumba cia mohoro na ati ndari undu ta uyu oi. I had not received any official communication from the ministry. I just saw in the media, and thereafter friends started calling me, the parents started calling me that they had seen in the TV that the school had been deregistered. So it was really shocking. Thutha ucio niguo arauga atumirwo marwa ni ministry ya githomo agitio marwa ma kuhe cukuru uyu rutha rwa gwikirwo kigerio gukirikana kuri tariki 9 na 10 ni kwari na ciiko cia kwagarara mawatho ma kigeranio cukuru-ini uyu. Aciari aria magwikinyiti cukuru-ini uyu kuoya ciana ciao thutha wa kigerio giki kurika umuthi marauga ni mekiritwo kieha ni uhoro uyu amu matiui kana ni ukuhutia maumirira ma ciana ciao. Ugani tushafika mwisho yake, na nafikiri madam ni maneno tu ya kuchochea tu, lakini kwa Allah tumeshafika wakati yake na tunashukuru watoto wamefanya mtihani mzuri, isipokuwa watoto wamesuliwa. But if you do not have facts, tangible facts that you can be able to put on the table and say that it is the supervisor, it is the center manager, these girls, because right now from the time these people started hearing that, they do not know their fate. Cukuru uyu urari na arutwo 37 aria maraikaragira kigerio giki gia KCSE. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.